khumnaba utki CLP leader O Ibobi CWC member Gaikhangam AICC Manipur in charge Bhakta Charan Das MLA Singh Amadi party gi thomi kayana saruk yagiba thorum asida MPCC ki president na Mairakam Lokena Congress ki lemhoriba mirep taramapan gi list hayeng fawbagi manungda lauthoklagani amasung left party mangaga pre-poll alliance sem ki bagal loinena lemhoriba mapung oiba political party kharagasu Congress ka post-poll alliance tongnaba khanare haina phongdokhi party taruk left ki sigum base koi pre-poll alliance lai hai aduna atopa singdu ka je koi manungda wari sari adu maki singdu di ahan bidu na koi pre-poll alliance ki wa phong dal lai te adu post-poll tawbagi di ai koi manungda understanding ama lai Thorom aduka mari lainana CLP gi leader O Ibobina jati gi mapa Mohandas Karamchand Gandhi ji na chatlamba lambi adu aikhoina tung induna Bharat ki democracy secularism asibu kannaba hotnaba matam oire haki Gandhi ji na hotnaramba pamjaramba adu thabak oina pangthoknaba Congress party na su honaduna lakli Gandhi ji gi mapok numit October tang anibu United Nations na International Day of Non-Violence haina lauthoki basu lairabani Masina taklibadi Mahatma Gandhi ji na aikhoi amatani haina lauramba adu miyamna pami haibani India da tongan ba dharma lon jati manadaba kaya khundaduna nungsi chanana hingminari secularism amadi democracy bu ngakuna magi aningba apamba lining chatpa phongdok ningba wafam phongdok pada ayet apan pi da haibasi Mahatma Gandhi ji na honajaramki non balance oiba secularism democracy ngakuna thamnaba aikhoi punna honaminasi haiki Adugumba laikidabagi palanadu Manipur Pradesh Congress Committee na sinbi langbiduna masi koi masidaida Rashtrapita gi mafamda mana pamjaramba mana ningjaramba madu koi Congressi khudinakna thagap poina pangthokpa ngamjege haina mahakki murtida Lai manam ta sukatna kok nondra koi Florent tribute asi tawjari bani mayam na su hena khangbire madudi 2nd October maki mapuk numita Prithvi pumna makna United Nations na yadna maki mapuk numita se International Day of Non-Violence haidana laukuk ki badu mayam na sihena khangbirabani Pogi merathana aten ba break amatang lauminasi Karigumba dom yumda laiba anaba singi hida kappa dressing tauba blood sample loba rice tube hapa catheterization hapa enema tobinaba experience lairaba nurse amati doctor thibada awaba thengnabirabadi wabiraganu Medline Home Nursing Care Service Manipurna pung kunmari chukna adom yumda latuna hida kappa injection piba dressing tauba feeding tube hapa catheter hapa amadi makhal kya ge anaba sing experience lairaba doctor amadi nursing tuna mating pangzari akupa marol gi damak Medline gi helpline number 9205987988 amukasu 9205987988 ta call tawina tanabiu natraga Google Play Store gi Medline app download tawina booking tawi break matung taram nokjari makhataba pau pizari lakadoriba tarani thoisuba general election asida ngasi BJP gi candidate onya laukthokpada yauraklaba Andro Assembly constituency gi miriam oiraba ex MLA Thongnaujam Syam Kumar gi ngarian chingkhongda laiba yumda Andro AC gi miyam laktuna harau tayamba phongdoknakhri top chingtha amadi lai manai da lairiba SHG gi mesing yamlaba nupi kayamarum laktuna Syam Kumar da angamba selgi mateng su piki loinana Andro Kharam gi ima ibel singna su yumthong khudingi fo khaigat naduna angamba mateng oina Syam Kumar da khudol tamki Honorable Syam Kumar kau thokpaya roi mahana masing yamdaba hanthaba BJP na sarkar semalakpada chauna daita logi bdo ngasigi honorable minister mayam ama portfolio mayam ama paidana nu
Honorable Sham Kumar की मपाना नहीं है जना पोटा की रखी मरम ना पाही तो उतना वाहन की मिकुप खरा तो लगे लोग ठोक चला ताइवान पालन नसीबी भारतीय जनता पार्टी की टिकट से माही मरुम चुनना लैसात तमने अंदर के लिए शाम कुमार की चुनाव मरम ना तो भी मत करना सीनियर की ममांगा इसको गाना खत्म थमते पार्टी ना नले श्रीमती सदा देवी ना श्री नोंफोंगम प्रियन सिंहाना शाम कुमार पुनमक थागत चली कै सामथोंग ए सिगी बीजेपी कैंडिडेट ओइरबा एलांगबम जॉनसन ना टिकेट फंगलकपगी मतंगदा अमतदी यौबिरबा थवाय हक्सांग यावना चाहिए अहुम मखाय हेना पार्टी की थबक थौरमसिंग असि तौजरकपगी हजि पार्टी की लीडरशिप ना थाजबिदना नुंसीबिदना टिकेट पिबिरकपने ने खल्ले अदन अखोना होनजरिबा आइबु नुंसीबिबा अखोगी वर्कर मयाम पुन्ना अखोय होनमिनदना ngasiगी नुंगारेबा पुंफम असे अखोय फंगजबनी सिदगिदी हेना कन्ना अखोय थवाय हक्सांग यावना पार्टी ने सो मखा ताना अमु पुथबा ngamnana ba honabada अखोयना सु कैसामथों अखोय केंद्रगी माइकेदगी अदुगुंबा अखोय मिहुर अमा ओइजोदना मदुल मतेंग पांबा ngamnana मांगफावना होनबदा अंगंबा पांगन थौना अदु पुथोकचदना होनजगनी हाइबसे हेना थमजरी इरमदम असिदा चौखटपगी मतुंग इन्ना अहोंगबा कया अमा लाक्लबसु अखोगी इपा इपुसिंगना थंबिरंबा हानादगी लेजरंबा चटनबी अदुबुदी नमथबा अमदी मांगहनबदी खक फत्ते हाइना कंगलैपाक वीमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन KWWA की जनरल सेक्रेटरी सुभाषिनी इरोमना थादोरकपा चेरोल अमना हाइरी मालेम असिदा लैरिबा मिपुम खुदिंगमकना मागी फुरुप सिंगबु चौखटना हिंगबा हाइबसी तंगाई फद्रबा अमदी तौदबा याद्रबा मथौ अमा ओइबना अखोगी इनात अमदी लाइनिंग लाइसोंदा युमफम ओइरगा चटना लोंचट अमदी कांगलोन कया असि निंगथीना गाक सेनबा मथौ तारी अखोगी इरमदम कंगलैपाक असि लाइगी लैपाकनी हाइना सिंथानरिबा इरमदम असिदा मितै अखोगी थादोकनबा याद्रबा सागोनदुना चटलिबा सोइफद्रबा थौरम खरदा आर्टिस्ट सिंगना मवोंग मरिल ताद्रबा मितौ तंबगी हाइनबी फिजेट लैटेंग सेट चाबना मितै अखोगी फजख्रबा इनातपु लान उहन्नबा होटनरी अमदी लुहोंग कैहोंबगी थौरम सिंगदा सैसक्लिबी युम्बांदुना मौगी सिंगदा चलबी नुपी सिंगना फनेक फिडोन चिंखतुना खोइखादा सेटलिबा अमसुंग उटलिबा थौगलोन थक्सी खासी खंगदबगी थवोंग सिंग असि तिनबिरिबा ख्वाइ मियाम अमदी फमलिबा अहल लमनगी ममांगदा थक्सी खासी नाइदबा थौगलोन खंगदबा थवोंग उटपनी हाइना KWWA ना यानिंगदबा फुंगदोकपगा लोइनना हक्चिन लवी मरम असिना KWWA ना अथुबा मतमदा मियेंग चंगलगनी हाइना चेरोल अदुना मखातारी बीरुचिदास शर्मा अमुखना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी RLJP की नेशनल सेक्रेटरी ओइना खनख्री RLJP नेशनल प्रेसिडेंट पशुपति कुमार पारसना खुदियक पीदुना थादोरकपा चेरोल अमगी मतुंग इना ngasi पार्टी की हेड ऑफिस ता पांगथोकिबा थौरम अमदा मियोय अहुमसु कमिटी मेंबर ओइना खनख्री पाउगी मेरक थतना अतेनबा ब्रेक अममुक नोमिनसी करिगुंबा दोम युमदा लैबा अनाबसिंगी हिदा कापा ड्रेसिंग तौबा ब्लड सैंपल लौबा राइस ट्यूब हापा कैथेटराइजेशन हापा एनेमा तौबिनबा एक्सपीरियंस लैरबा नर्स अमदी डॉक्टर थीबदा अवाबा थेंगनबिरबदी वाबिरगनु मेडलेन होम नर्सिंग केयर सर्विस मणिपुरना पुंग कुनमरी चुकना अदोम युमदा लातुना हिदा कापा इंजेक्शन पीबा ड्रेसिंग तौबा फीडिंग ट्यूब हापा कैथेटर हापा अमदी मखल किया के अनाबसिंग एक्सपीरियंस लैरबा डॉक्टर अमदी नर्सिंग लाक्तुना मतेंग पांगजरी अकुपा मरोल की दमाग मेडिलेन की हेल्पलाइन नंबर 9205987988 अमुकसु 9205987988 ता कॉल तौदुना तानबियु नत्रगा गूगल प्ले स्टोर दगी मेडिलेन ऐप डाउनलोड तौदुना बुकिंग तौबी ब्रेक मतुंग तराम नोकचरी मखाताबा पाव पिजरी आजादी का अमृत महोत्सव का मरी लेना आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की मखादा चीफ मिनिस्टर के आर्टिस्ट सिंह तेंगबांग CMAT की मीटिंग मखादा मणिपुरी एंसेंबल थिएटर कॉम्प्लेक्स लंगथबांग ना पुथोकबा उरु भंगम प्ले ngasi JN मणिपुर डांस एकेडमी इम्फाल की ऑडिटोरियम दा उत्खिबगा लोइना वर्कशॉप लोइसिनबगी थौरम पांगथोखरी
ngasagi thoramda L Kisorjit Singh Director Art and Culture na athoiba mitung Padma Shri Warepa Naba Chairman Theatre Center Manipur na thoram mapu amadi Buddha Chingtham Chairman Cultural Workers and Activists Forum Manipur na akhanaba mitung oina saruk yakhi athoiba mitungi warol piraduna Art and Culture Department ki Director L Kisorjit na haki COVID-19 laina laichet asina maram oiduna matam changlabasu changna asigumba yamna tangba makhagi play asi loisinduna miyamda utpa asi pukningda apenba pogi artist singna awa ana thiduna honaduna Manipur na ngasidi art ki lamda achoba fida ama kanduna malemda saktakli haibada haimanba thokloi haiki makata na su production kaya puthokuna theater play sing hana khumang choksinaba honaminasi haiki play asi saknairaba theater director Ketri Jugindro NSD na lamjing lamtak pani hairi. South Kashmir gi Pulwama amasung Central Kashmir gi Budgam da thokiba tongan ba encounter anida Jais-e Mohammad JEM gi commander yauna lalhoba manga sikre hari foreigner ama yauna makhoing maridi JEM gi lalhoba singni aduga amana Laskar-e Taiba LET gi lalhobani haina pau asina hari Police na laikhidraba lalhoba sing adugi maraktagi amadi JEM gi commander Jahid Wani ni hari laikhidraba lalhoba amana Pakistan machani Budgam da thokiba encounter aduda laikhidraba Laskar gi lalhoba adudagi AK-56 rifle ama yauna atai potlam kayasu fagatpa ngamki hari Technopal District ki border area da ngarang Technopal Battalion AR na gari amada purakpa yamlaba WY tablet fa khibaga loinana Kakching Police na su WY tablet KG tarama thoi hena fagat kre Kakching District Police kangu amana ngarang nungthilpung ahumlom tabada Kakching Khunau Lamkhaida Ecovan amada purakpa WY tablet KG tarama thoiga gram chama yankhai mariga konana mioi mari fagatpa ngamki hari Draka konana faraba mioi sing adudi Churachandpur District ki L Semol Khundagi Mang Robert Singson amasung N Mol Hoi Khundagi Jangkilen Haukip Technopal Village tagi TS Andrew Tongkhan Mang Baite amasung Churachandpur District ki Kholmun Village tagi T Thangzalal Haukip ni hari Makhoigi mathakta makhataba thabak launaba Waikhong Police Station da sinyakri hari Haibok Ningthau Thangta Association Hiang Thang Takhelambam na Ministry of Culture Government of India gi Sentang Makhada Sinlangduna Haukiba Tha Asigi Kunipan dagi Chatharakpa Festival of Thanglon COVID-19 gi SOP ngakna Hiang Thangda Laiba Association Asigi Sindam Sangdak ngasi loishinkri ngasi loishin bagi thoramda Huidrom Prem Kumar Singh President World Thangta Federation Sarangthem Thoiba Singh ex Upapradhan Hiang Thang GP Pangambam Kalpana Devi Member Ward number 4 Hiang Thang GP Amadi Laisram Somendro Singh Member Ward number 5 Hiang Thang GP na mathang sitna athoiba mitunglen Thoram Mapu Amadi Akhanaba Mihut Singh oina saruk yaki Ngasigi thoram aduda association asigi oina chahi asida state amadi national gi thakta manamatum phanglakraba sanaroi singbu pukning thogatpa oina achamba khudol pot singsu piki hari Aroi bada maru oiba pau amukhana pizari BJP ki ticket lauthokraba matungda mafam kayada ticket fanghaudabaga mari lainana BJP ki firal mai thaduna paksana khongjang chathana kri Manipur da haukiba pung kunmari asida mioi chahum kunmapan nongna positive oikre laina asina maram oiduna mioi ahum laikhidre positivity rate chada tarataruk dasmik mari oikhi Amadi Humputara Mari Subat Jatigi Maba Mohandas Karamchand Gandhi Laikhidabagi Thoram Amadi Manipur gi Chief Minister Oiramba Yangmaso Saija Laikhidabagi Kuntranipan Suba Ningsing Thoram Pangthokre
ngasigi oinadi Pony TV na pizaba numidangi Manipuri pau miyeng tabiri basingbu amokana kramzai.